happen. What a goal! Wow! Leandro Williams Onana Rayon Sport itsinda igitego cya kabiri, igitego cy'umuhanga, bimwe mu bitego biryoheye Rayon Sport, bimwe mu bitego biryoheye ijisho. Rakurishotaria itsinda igitego cya kabiri mu minota ijana iminota mirongo inani. Akomeje kurusha uburyo bukomeye cyane hariya, atashye barajya mu mupira Victor Murdo, icyiciro cya mbere mu by'ukuri amakipe urangiye amanutse mu cyiciro cya kabiri, mu gihe asabana na Aribaje top scorer wa shampiyona y'u Rwanda ruteza muzungu ya kabiri kandi ruteza mu kipe ya Rayon Sport. Reka bamwese bashimire bifurize weekend nziza, ubwo aho bihanganishe imbaraga mwese muri sezo ishize, izo mwese muri ino sezo ikaba rero birangiye n'ubundi nta musaruro cyangwa turozinda umwaka wacu muri shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Turahera ndetse muri weekend kuwa gatandatu kuri stade mpuzamahanga ya Nyundo ku isaha saa mu kwezi kwa gatatu. Chipuru kuguru kw'iburyo mugeze ya poto, polisi bibiri ebyera ubusa. What a game, what a decision, what a hype. Hejuru cyane polisi. Ikipe ya polisi ikabiri amateka kuri stade kambere bakina y'izina ikaba ari Kigali Pera Stadium witwa Nshuti Dominique Savio wanyuze muri
defense. Kapiteni afata icyemezo ari uburyo Pierre kimwe Rayon Sport ubusa. Yannick ahagurutsa abafana no kuri stade regionali yarasiganye n'umuzamu ku kazi gakomeye gakozwe na Ishimwe Anicet winjiye mu kibuga asimbuye Marshimo Jabel acenga neza cyane defense Yannick agapira cyane ku kaguru k'imoso Bizimana Yannick abwira Rayon Sport nubwo nagukiniye ntago byambuza kugutsinda aterekamo igitego cya mbere cya APR FC kimwe cya APR Rayon Sport ubusa. Sumayel Pichu mwita Diamond yunguyu mwita Shaitwan yunguyu maza rekura mu mupira ya Kapiteni Serumogo Al simukare umupira ukuro Pichu ya Oriental imwe kabiri gatatu rekura shot no prise hatari ya ndani Pichu what a shot what a goal nyuma y'amagambo wayitangarije afashe defense equipe muri abwira ati we attention Keba nayo ndi umukinnyi usigaye utagerwa indege n'amagarwa mu kipe y'Igihugu na offside ariko rimwe mwaza kureba nabi akaza kubiba umugono experience nye cyane amakosa y'ubwa goalkeeper what a pass what a striker Muchezi bienvenue Fuego 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 Kiyovu Sport ibitego bibiri Rayon Sport bagwa mu mazi bashorerwa nabi cyane agahinda gakomeye ku bakunzi ba Rayon Sport bameze nk'aho bagira ngo imvura yabanyagiye amakosa akomeye cyane bituma Isaac utamenyereye naho uzivuga ikipe yombi akaba yamaze guhikaza igitego hakiri kare cyane bigaragara rero ko ikipe ya Sunrise nta option ifite barimo barafata baro bakayidegaja bakahita bayitakaza Yuaneka Bosco umuhungu w'igatsabwiye abanyagatare yuko agomba kubakosora ku mupira mwiza cyane yaratere kure maze umunyezamu mfashe ngo Didier ntiyabasha ariko akaba akoze ibyasabwaga mu by'ukuri aratekereza iyobora amaso ubundi atera mu izamu ryamfashe ngo Didier niba wibuka neza ubwo ikipe ya APR yakinaga n'ikipe ya Sunrise uwitwa Rusheshangoga yagiye igitego nk'iki ngiki. Yes nanone kandi Ruboneka Bosco so bwambere yatsinda kino gitego kubona ugibuka umukino wushi usavuga ati ngomba gukora impinduka Ramadan atanga umupira muremure ashaka Mugunga Muguraibe umupira mwiza cyane Ramadan bataka ni igitego mu by'ukuri uno musore bamuhaye umupira kabiri hakiri kare yangura umupira mwiza hawe na Ramadan ubundi umwataka nta kindi kintu hano wamubaza kabisa umusore Mugunga Yves tsinda igitego cyiza cyane igitego cy'abataka nimero 9 rimwe shoti nziza cyane umunyezamu ntabwo abashe mu by'ukuri gukurikira uyu mukino
nibyo twavuga ko ikipe ya APR mu by'ukuri igomba kwempa Aku Jumak Jumek imbere y'izamu arakora iki Viseni Hamza Sirfa igitego cya mbere cy'ikipe ya Mukura Victory Sport cyo kwishyura icya mbere bari batsinzwe ku minota 61 igitego kimwe rero kuri kimwe Mukura